Evropska unija še zmeri želi nekako balansirati, torej na eni strani še zmeri ekonomsko rast, na drugi strani pa reševati podnebno krizo, ampak to nekako pač čisto logično ni možno. Uważam, że należy patrzeć na naszą przyszłość ze sporą dozą optymizmu, ponieważ Unia Europejska już robi wiele, żeby klimat ochraniać. Oczywiście może robić jeszcze więcej. Da treba je pač spremeniti in si na novo zamisliti sistem, v katerem živimo. Da bo varovala pravico do življenja vsega živečega, zato se bo življenje ljudi temu moralo prilagoditi. Da znotraj EU sprejmemo neke bolj trdne regulacije, ki se nanašajo samo na neke sporazume in memorandume, od katerih bodo države dejansko odvisne oziroma od katerih bo odvisno njihovo financiranje. Koolstoftax van producten die buiten de Europese Unie komen, zodat je een gelijk speelveld hebt. Ik denk dat dat een heel belangrijk is. Recimo pri ločevanju odpadkov, da je bilo neka skupna pravila in skupni, kako se temu reče, standardi. In da bi se v bistvu potem tudi te države Evropske unije malo bolj držale. Vsi smo videli pred parimi leti, kako učinkovito je bil zakon proti plastičnim vrečkam, naprimer. Odkrycia byli bashkimi Europiane, cili është më aktiv, dhe këtë rol më aktiv për ruajtjen e klimës sonde të bashkët në vitet të vazhdim, atëherë do thoja që është shumë e rëndësishme që të vendosin, por edhe vendosin objektiva më të mëdha dhe më të qarta në vitet në vazhdim për t'i arritur, sepse ndryshimi duhet ndodhi tani dhe duhet jetë i shpejtë.